Mani atwa video bi so. Mani atwa video bi so ahu. Na ma reho. Yes, ma reho pa. Mani atwa video bi so na ma reho papa. Hey. Ma reho. Send Nepal 21st century. And Nepal 21st century you. And that 21st century. Hey, already Ghana. Ghana bani. Na aboa crocodile. Aboa crocodile na say odencham. Odenchamu crocodile. Eti meje community bi nsuo eboso. Crocodile. Dencham agye nsuo aboso. Enti ni ebeye ne say ebe kope komfuo say se nsuo ni komfuo say oboso mu se malamu we ni de no yo komfuo yakope okomfuo ama na begina ho a oyi nkonya say obom paye no okasa kire crocodile. Hey, everybody Africa. Oh, mama Africa de. Africa mumpa de anye yi o. Oh, that be. Ha. Me hu video ni chese me hu dwiri me pa se. And Nepal, net 21st century, net 21st century, 21st century. Baby, and area say, con baby, we are say, could drew on him, Diemuno. Any part of Sugu Ghana. Any part of Sugu Ghana say, Yensua, yes, sir, ever from Musua, yes, son, no. Dencham, agents were not boss. Dencham so my sense winning no. And I done cham like a canipa. Oko sense when I done cham a cow. And for that reason, you know, Yakope in soon come for so couldn't come for. Or may then ya or may bomb pie. Now only abuani make samaye. Now abuani tiasiama and crofom essence. Ah, what a shame, what a disgrace. Hey, Africa, pa, the intimacy. Just a backwardness in Kuto, backwardness in Kuto. Now, Shama, me, I'm confused when we didn't see Hona or chanting or cancer. All right, I mean, you must have walk on. Then Chamne da Hodi, Namamane to answer no cancer, we are not two. I could come out, then Chamna, then Chamne J. Just no more bomb and some no more tea much as or two akokon dencham no or kasa kire dencham ni wie no to akokọ or the akokọ koye or two akokon ma dencham no na dencham no fa akokọ no wie e koye enti omo bomb sem pra adan ya chese dencham na tie ma me na asem no chese like dencham no wa agree to ma me na asem na no wo ka no asama mama na eka no minimu nya nanu anka minimu da sa dancham so tekasa. I never knew minimu say it me kasa kire dancham ma dancham so ye den etie enya Ghana anka mente bi mpani nsam da sa dancham aboa dancham crocodile ye kasa kire crocodile ma crocodile den etie because according to story no say crocodile no amobu afu ani ade amombu afu de me am ha minim nti ya crocodile no crocodiles ni bu afu an nti wa mo so mo obi amesansuo ne no nti obi abekosansuo na o makaw me de minim o ade amombu afu
Nemo mono. Say, ni chess on person, which I say, mamma, because per the video, no, dear mamma. I could not so who are all country. I count some. Me shani ye bia ni di mi na no de gina ho no ne entoma bia eboni mu no a ne dress ne ho no a just your comfort. Yes, for your comfort. And you say just ma me comfort no waba e no ni nsuo na bekasa. And you say nsuo na den I agree say what ase abi mesinsu emoa no hye se emoa no se no dan chem no mate ase se afi de ommesansu no omo nka obia ko bibini bibini gyimiee o bibini gyimiee de me hu bi da o sen na pa 21st century ni pa ko gina aboa crocodile aboa dan chem Eko jina crocodile aboa dan chem ne ko di nkomo eko kasa kire dan chem se dan chem wo yesrew mama ye mesense o de mama nka obia anon ko an te kasa na no oka no kasa na oka no anon ko an ni mu kasa ko an oka ana me ni mu so sa dan chem so o te kasa. Yes, me de me ni mu da se dan chem so tumi te kasa ni pa kasa kire dan chem ma dan chem ye den etie Menti bi mpani nsam da enso so ebi asi e wo Ghana. Hey abusia. Ayawreho. Wetin South Africa there. Ebi asi ne be jabi. Yes, Africa there ebi asi ne yan there ye ba be jabi keke. Ye be jabi o. Yan there ye wi asi na ye ba ye na Africa. Ye be jabi. Ye ba be jabi. Because you're young crofwa, you're serious. Because we are serious, and memory me. Uko jina hok any abua den chemo dan su mu ko jina hok din komo ko kasa. Say den chem ya pamochau. Den chem ya pamochau. Mama kwan man crofo mesansu. Mamon ke kan crofo. Na nipa muwa. Na community no hwe nipa o mo gina ho no mu budget so say ma me ne dan chem na kasa no ne dan chem ne kasa wie ye no apena oto akoko ma dan chem no na dan chem ne so ne wie so wie mu kapo e na de call ye no mo tia mu bo mo nsam pra dan ya che dan chem no what your request no ana ma menem empire na kasa ma menem be kasa kire dan cham na tie already bibini de why esa aboa no bibini ya se aboa na ya me nwa kra na me kra no na menti ase now, what do you expect? Say what to akokoma dan chemu anti dan chemu no onso. Da bia ye konsuo hu. Da bia ye konsuo hu. Dan chemu obi anim se dan chemu de akokọ no owe. Dan chemu ne de ya akokọ. Enti ye konsuo hu da bia yi se dan chemu opesu omoba out ana so omo pie ba ma hu omo a oto akokọ ma no ana ato akokọ to nsuo mu a then they will come enti we so de kogina hokoye koka kasa bia kasa wo kan it doesn't make sense say me ne dan chamo kasa Bibini gyimiee o na nipa mu community no masa da age akogina nsuo ho ene adanchemu egugu nsuo mu di nkomo e kasa kire om se adan ayi crocodiles dan chem ye pamochewu mamon keka obi a mon fa ye bone nche yen arade ye Bibini gyimiee o die bone no wa ye dan chem Edian bonne no wire danchem. Edian bonne and wire danchem.
a wo kopa dencham chew say dencham we momfa ye boni bia ya ye nche yen momfa nche yen boni bia ya ye bia dencham momfa nche yen edien boni ne moaye na nipa nso timi koye aboa dencham boni oh bibini dia bibini gyimiee too much that be I can say bibini gyimiee but oh that be that be I can say bibini gyimiee so I feel the man who's bibini gyimiee papa bibini was gyimiee too much say dencham yesremo boni bia ya ye bia mo vancha yen ye nye boni bia anti amo bio na yesremo mo ne yentena so ndwem ye brem akoko free na ekoro yi ye nemo aye ba akon aye nka bom nti yesre se ma free na ekoro ye ba percent su a ma monkeka ye nkrofo monkeka yen na nti just say we no owie no to akoko no ma dencham no na oto ya na dencham ne fa esa akoko no de ko no ye boy ensam adan ya dencham na tie dencham no watie message no just say they have accepted just say dencham na ja tum say free na ekro le omo no betena omo nkeka obi a because oto akoko de dencham ne so e de aso e de ko inclusive for pa Africa oh Ghana there da be create there be ya na yi just nipa gyimiee onimu nyansa nipa gyimiee ma say na American dencham de na odi e de na owe obi anim se dencham de ne de yakoko dencham de ne de yakoko ain't like oto akoko ma dencham a obeso enti oso ya de call ya nti no wo say dencham na accept that dencham no wate ase e say free na ko omo nkeka obi a ba me kura my question is enemre ya ye wo mu part 21st century nipa nso koso esa ensuo wo form eno enemre ya ye kan 21st century so enti nipa egu Ghana still woman ni pipe born water. Woman ni pipe born water and I say boho still ni pass SSA a form suonum. Oh, politicians South Africa there, any leaders South Africa there. Mo you very disappointing. Mo you very, very stupid. Sebesi in 21st century, any part that SSA a form suonum. Because no more can some more pipe bomb water be and some more boho be and come ko jina ha ko bomb pa say adancham gungunso ni na mo ko sanso na adancham mo we wom nti o makwa pa adancham a chew inclusive for but the politicians pam wo Ghana and no na make no so be say Ghana na be ye odi ye nya botre en kakra me se fa gyimiee free ho komienso Ghana be na be ye o man ye be ye no na gyimiee no anu mu gyimiee ko ekoi politician better so anya kro no na wi nkuto enti o man be dey na ye enye ye cause ye nya good leaders foolish people kwa na be sin na pa na mmere ya ni bia ban enipa da so wo Ghana omo nya pipe nso no mu they don't get pipe born water omo ni borehole po ne mo sesa fom nso omo ne mmoa na num nso mprako ne e friends na ntwie dabo no mo na num nso baako wo Ghana meanwhile ya to abama politician you president it so vice wo ho ya to abama ministers ya yi friends and MPs na etete ho and so still Ghana enipa num nso de wo fom nipa sense wo fom enum and so ye wo president it so ya wo president it so president it so ya wo MP it so MP what tena so a check MP to ho ya wo MC DC ifo nyina wo ho and so nipa da so num nsuo wo fom ene mmoa ena num nsuo ene mprako okosire mu na de a because me hwe wo mu sa video me hwe ba bi e free ba ye a sire ba bi a na voter ba bi a chese tum sa ho kire wo ho nan sabio
nka say omo pipe born water na so omo wo borehole bia enko mo beko gina ho ne adanche makokasa say ye bepa danche mu chew ama watie na ye kosansu ama ya besansu na me bisa no en 21st century nso so esa bre nso nipa no efom nsuo sesa ensuo wo fom no enti da bia Ghana enfan yare enko agini wem na de ade because nsuo egu fom emu anko anegum hwensuo bia emu idedam ana makogina ho omo kan na omo bompa ye so omo srese danche mu mfancha omo no mesansuo hwensuo we yensuo kura nipa no we yensuo nipa no nsuo poto we ya emu agum ana makogina ho se omo kosa ye keka omo no we yensuo a wose nipa no but ena me ka no omo ni option bia because omo nya nsuo no and so MP to so DC MC for nyina wo ho ye wo ministers wo ho ne wo aban president nso wo ho and so they don't care foolish leaders kwasiafo leaders the minimum corruption skadiye but me ya na me blame politicians mo so citizens na say more civilians or whatever mo na me blame mo because mo so gyimiee no do so we are wakogina ha wo bompa ya wo say ayi wo sere na denchem crocodiles for ne crocodiles ne ma kwan ma mesenso ne ho ahwan mo sankrofo ya na mudi NDC ne MPP achi mo sankrofo ya moto aba ya den mo nya gyimifo mo ya gyimifo woto aba ne so a wotu watu aba to da bia woto aba minwa aba ya wotu nso so nya ho fa so bia wo de woto aba ma na akotena parliament se wo ye MP won o mesasa efom nsuo te se nsuo we bio hwe nsuo bi te se nsuo bi sen o nsuo we kura mpo ya da ho ya me de kira so kura mpo nsuo we kura no anite eye fe kura mpo chen dia sa de ye hunu no video ni mu no a omo gina ho omo bompa ye se denchem no crocodiles ne ma mo mesa no enso we kura da ha kura fe chance a enso no enso nipa sense we anom wo MP a wo te so yi wo MP wo be no fom nso egu fom be kosa nom won san nom ne fie wo bi a pipe ta enso wo wajiminti wo to aba wajiminti na defend na MPP o na NDC o na da bia wasa line na wo to aba ma wo MP kwasi ampani gyimifo masa nipa mana ninti o nipa mo mama ninti ye kurom gyimiee ne dos too much gyimiee dos na we okoto abaye den wo kwakoto abaye den wo no abanka wo tun kanfa so abenya ne se ne ye kan wanya nkanea electricity esiso wanya nsuo wanya school wanya hospital wanya akwanpa bia faso na we de mato aba da bia moto aba so aba na moto no munya ho faso bia aba na moto na mekan na unya ho faso anka akosa efum nsu ano saba na woto no wempi na oteso na woto aba ma no wo ye ni papa bia enka okosa fom nsu ano na mekan no no mo fom nsu o no mo fom nsu and so answer with the walk no fom nsuo ana wakogina ho no akwepa denche mu chew se denche ma akwa ma mesensuo enti munya aba ne to munya wo life mom politicians e Ghana munya wo life mom they have nothing to offer they won't help you these are foolish people and so mu gyimi nti na mu kontokwa na MPP o na NDC o na we ye me MP ne defend ne ye okoto abaye den na America o ye you for Ghana wunya dwuma anye and so the NDC MPP achi sa party yan so na rule Ghana from emergency and so ni adwuma ye and so gyimiee no kwase ada so the NDC MPP achi because what gyimiee nti na ye nyansani a woni adwuma ye no party we nam I'm wow na no na odi akire kwase ampani enti we mun kurasefo yi a moto abada bia so munya ho mfaso yi anse nsuo tetakura mo pe anom nsuo teta mo panom no fom nsuo na mo sesa nom hwe nsu fin we yi a mo kosa nom o anya yare enko a
O kosa ensu finwen ano. Ensu ne kura mpo na dancha maji abosu. Ensu finwen ya kosa no na dancha maji abosu. Ene makogina ho bo mbaye. Enso te Ghana to aba. Ena we defend the MPP na NDC. Aboa. Muda mo se mo nsu ya nyansa nti obekoso a no mo fom nsu because o gyimiee. Uja aba ne tokura na sori a won to aba enkaye faso also. Na obeto aba ma obi. Abaye president. Beto aba ma obi. No abaye MP. No obi abaye minister. Deputy minister. Obi abaye MC, DC. No de ne hoto no. Enso ansa wonso tetakura wo panom wonyan bi nom. E fom nso na wo nom. Na wo to abaye den wonya gyimiee fo. I wish I'm the life in the Bibini na. Ko Bibini the ordinary chair. Nse nka nipa nyina te se me am ha ya. Enka Ghana politicians kombe bre papa kombe bre. Ka me adiana ba. Chia me ko di la ko to aba ma hwan. Ka me ko to aba me to ama me ame ho. Na nye se me ko to aba ma obi papa. Obi boyfriend. Akonya MP, akonya minister no no abaye yi ne ho aton. Hwensu finwen ya mo kwosesa no. Enso mu gu akura se na mo tia mu NDC MPP o. Ene ma tos lie ena mo sanso na mo to aba. Ma gyimiee nsu ya nyansa. Ene miremu wen enso wen ya nabdabo ne nantwie. Nabdabo ne nantwie ne mpra ko nsu no. Eno na wo nipa Bibini. Wakogina ho ko kasa kire denchem so ma mesa nso we bi nkono aboa nso ya nyansa me dem life ni say osomafo ni bye bye.